Assalamu alaikum hormatly görärmanlar. Biz qayradan Japalaguna bazarına geldik. Bugün günge jekşembi 18-dekabr. Bağlar menen tanıştırууну başlayız. Biz aralaş bağlar tanıştırabız bugün. Sizler suranganday eesi joktordu tatpayбыз. Так. Chevrolet свежий дейт. 2018 1.5 объем telefon nomerleri жазылған. Baсын сұрайыз. Assalamu alaikum. Bası qancha ekan? 14.000. 14.000. Dokument жайында. Жайында. İşi жоқ. Aha. $14.000. Malibu Turbo. Malibu. Hyundai Sonata 2017. Akçası qancha? 13,5. İKB'un benzin, telefon nomerleri 552 bilen 005628. $13.500 ekan. Sonata. Malibu 2017 жылғы 1.4 объем 550 менен 014242 деген номері бар екен. Бағасын сұрап қоямыз. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 12,5. 12,5 мың. Бардығы жайында документтері 12,5 мың. $12.500. Chevrolet Cruze eкен бұл. LT Turbo. Бұл жақта болсам Kia K5 тұрады. Kia K5, K5. 2018 жылғы 2 объем телефон номері көрсетілген. Бағасын сұрап қоямыз. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 16.500. 16.500. Документтер жайында. Жайында бар. Наличка только. Жауап мен қарайсыз ба? Жоқ, Наличка. Болды. Салоны таза. 16.500 дейді K5. Honda CR-V 2000 жылғы. Telefon nomeri көрсетілген. Таза. Автомат коробка. Пробег 192.000 километр. Жүріп тұр пробеге. Дөңгелектері. Ama yaman poza kene de. Бағасы 670 мың dediniz mi? 400 satgandik ular. Sedanın 352 satıldı. Yok, ötken. Бағасы 670 мың. Dokumenti özünüzde? Özümdə. Dokumenti taza. Hyundai Sonata 2018 жылғы. Пробег 209 мың. Жүріп тұр. Сентябрь айында оформление болған дейді. Автомашинаның авалы өте жақсы. Краскасы заводской, моторы май жебейді. Ходовкасы жақсы. Летный резиналары бар 4 штук. Комплектісінде? Келішім бағада дейді. Налогы төленген. Telefon номерлері бұл. Қызыққандар çalasыздар. Бағасын қанша дедіңіз? 13.300. $13.300 дептір. 4-4 zimli hazır ha? 4-4 zimli hazır. Dokumenti özünüz atınızda. $13.300 deydi. Sonata. Lexus RX 350 Lexus
2011-жылкы экен. Объемы 3.5, бағасы $24.000 дейт. Телефон номері 550 менен 395 495. $24.000 екен. Қызыққандар байланышасыздар. Mercedes-Benz 99-жылкы 3.2 объем. Телефон номері көрсөтүлгөн. Бағасын сұрайбыз. Салам алейкум. Бағасы қанша екен? 580. Документ таза. Өзіңіз атыңызда. Наличка жаб мен қызықтырабы? Наличка керек, а? Болды. 580 мың екен. Дөңгөлөктөрү зимный. Hyundai Santa Fe 2016 жылкы 2 объем. 550 менен 020408 деген номерге байланышасыздар. Бағасы $16.500 екен. Авалы жақшы, өтө сонун. Hyundai Santa Fe. Дөңгөлөктөрүн авалы. Сезонный. Chevrolet Cruze 2011 жылкы 1.8 объем. Бағасы 515 мың сом дейт. 995 менен 018001 деген номерге кайрылат экенсиздер. Автомат коробка. Бағасы 515 мың сом. Chevrolet Spark 2017 жылкы экен, 1 объем. Телефон номери көрсөтүлгөн. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 710 мың. 710 мың. Наличка жабы мен барбы? Жоқ. Наличка, Наличка түшүп берем. 118 мың жүрүптүр пробег. Кеми бар екен? 710 мыңдан. Chevrolet Spark. Chevrolet Cruze. Қанша екен Chevrolet Cruze? 530 мың дейт. 2013 жылкы. 1.6 объем. Cruze 530 мың. Механика коробка. Дөңгөлөктөрү төртөтөң зимный. Салону. Kia Morning 2015 жылкы экен, 1 объем. $8300 дейт. 558 менен 088090 деген номер. Шаардын ичине экономичный Kia Morning. Шаар ичи менен дегендер байланышсаңыздар болот. Бонусу Mercedes C-класс, Сешка. Чыгарылган жылы 98, объемы 1.8. Телефон номерлери көрсөтүлгөн. Бағасы канча экен? 400 мың. Обмен бар? Наличка, 400 мың екен. Механика. Механика, 4 өтөн электропакет. Сешка. Mercedes ML класс 2002 жылкы 2.7 объем. 550 менен 082508. 650 мың кен бағасы. ML 2.7 дейт.
CDI дизельный. Автомат коробка. Электропакет. Документы жайында. Өзіңіз атыңызда. Только наличка. Жабмен бар ба? Обмен вариантын көрөбүз. Қарап көрөсүз, а? Салондору таза. Volkswagen Polo российский. Rossiyadan keltirilgan ekan. 2006-yilgi 1.4 объем, бағасы 480 ming so'm. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Российский номерде. Автомат коробка. Qiziqqanlar Volkswagen suyuvchilari bo'lsa, telefon nomeriga baylanishingizlar bo'ladi. Hyundai Solaris. Puli qancha? 600 ming. 2013-yil ekan, 1.6 объем. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Бағасы 600 ming so'm. Ko'ngilliklari zimniy. Mexanik ekan, Mexanik. Hyundai Solaris. Mexanika коробка. Salonları. İçi taza. Multirol. Hyundai Avante 2012-yilgi 1.6 объем 704 menen 25-26-26 degan nomerde. Бағасы $10.500. Дөңгелектері зимний. Avante 2012. Автомат коробка. Электропакет, мультивол. Салондору жаңы, таза. Honda CR-V 2005-yilgi ekan, 2 объем 557 menen 80-80-66 degan nomer. Zimniy balondori. 11.500 dollar ekan бағасы. Dokumenti joyinda? Наличка жабмен бар ба? Qarab ko'rasizlar, ha? Электропакет, автомат коробка. Кожаный салон. Обмен. Qarab ko'riladi ekan. Ford Focus 2007-yilgi 1.6 объем 360 ming so'm. 555 menen 70-54-52 degan nomer. 360 ming so'm. Mexanika коробка. Zimniy balondor menen. Satılat ekan. Honda Stream 2002-yilgi 2 объем Европа mexanika коробка. Бағасы 600 ming so'm. 555 menen 70-54-52 degan nomer. Mexanika. Honda Stream 600 ming so'm ekan. Qiziqqanlar paylaşasizlar.
Chevrolet Aveo srochna satıladi deydi. 2007-жылғы 1.2 объем 260 миң сом екен. 555 менен 70 54 52 деген номер. Механика 2007-жылғы. Nexia R3 deydi. Bamperi başka ekan. Chevrolet Aveo'da beriptir. Biroq ortimda Nexia 3 deb жүрөт. Baası жоғуналарды тартпайбыз. Тартпадың дебеңиздер. Hyundai Matrix 2003 1.6 объем 400 миң сом 559 менен 36 32 35. Отличное состояние дейт. Автомат коробка, левый руль, зимная шина. Механикасынан Жоқ, бұның коробкасы зор. 4'lük номер екен. жылғы Honda CR-V 2003 жылғы 2.4 объем автомат, отличное состояние дейт. Басы 750 миң сом 559 менен 36 32 35. Зимний резиналарда. Автомат коробка. Honda CR-V. Mercedes-Benz 210 кузов 2001 жылғы 2.7 объем автомат 0220 менен 55 10 07 деген номер екен. Assalamu alaikum. Бағасы қанша екен? 600 миң. Кемі бар? Наличка же обмен қарап көресіз бе? Камери болса. Память сиденье бар екен. 381 миң километр жүріп. Автомат коробка, электропакет, полная комплектация. Комплектация элеганс екен. Камериге обмен бар дейді. Қызыққандар болса байланышқа шығасыздар. Honda Step 2003 жылғы 2 объем 850 миң сом екен бағасы. Телефон номері көрсетілген. Қара түсті. Zimni резина менен. Сізден бе? Ha, bu yoqda bu. Yaxshi. Salondori jasalgan. Toyota Camry çıkarılgan жылы 2022 2.5 объем екен. 703 менен 72 25 07 деген номер екен. Басы 27 миң доллар екен. Zimni резиналар менен. Автомат коробка, левый руль. 2022 жылғы. Mercedes-Benz 210 2001 жылғы 2.2 CTI дизель. Басы 550 миң сом. 777 менен 15.0077 дейді. Классик комплектация екен. Төрт цифралы номерде. Zimni шиналары менен.
Assalomu alaykum. Alaykum. Avtomat korobka ekan, ha? Avtomat Elektropaket. Nalichka o'je, obmen qiziqtiradi. Obmen dili bo'lur. Qarab ko'rasizlar, ha? Fitga bo'lsa. bo'lsa. 383 ming kilometr yuribdir. Dokumenti joyinda. Bari joyida oqarmaydi. Fitga obmen qilar ekan. Fiti borlar bo'lsa boylanishamiz. Honda Stream 2001-yilgi 2 объем 550 ming so'm. Kemi var deydi. 557 menen 170684 degan nomerga chalasizlar. Qora tusda. Mexanika ekan korobkasi. Audi satıladi ekan. Audi 16 2003-yilgi 2 объем ekan. 555 menen 877 677 bahası $6000 deydi. Kemi bor ekan. Qishqi do'ng'iloklarda Audi A4 2 объем 4 sifralı nomerde. Avtomat korobka. Mazda buni satıladi ekan. 2001-yilgi 1.8 объем bahası 380 ming so'm. 557 menen 310369 ekan. Mexanika korobka. Все сезонный резиналар menen Mazda Remasi. Toyota Camry 2003-yilgi 2.4 объем 800 ming so'm deydi. 502 menen 093396. Avtomat korobka. Toyota Camry. Toyota Belta deydi, rossiyskiy nomerda ekan. 2006-yilgi 1 объем bahası 470 ming so'm deydi. 707 menen 260992. Toyota Belta degan uni ekan. Avtomat korobka, правый руль. Объемы 1 ekan. Toyota Belta. Zimli шинада. Ак цветте. Toyota Alphard 2002-yilgi 3 объем $11.000 ekan. Toyota Alphard. Şolkovski'ye baram. Şolkovski'ye baram. Metro Şolkovski'ye baram deyim. Telefon nomerleri ko'rsatildi Alphard'dan. Esi yo'q, bahası yo'q unalarda. Tortpaymiz deb aytganmiz. Toyota Camry. Белый жемчуг цвети. Çıkarılgan yılı 2003, 2.4 объем bahası 900 ming so'm. Telefon nomerleri ko'rsatilgan. Avtomat korobka, levый руль. Döngülüklerin havalı yaxşı. Baylansanızlar bulut. Crown satılады ekan. Toyota Crown 2010-yilgi 3.5 объем гибрид срочно deydi. Bahası $13.500.
Бағасы $13.500, 555 менен 35 45 25 деген номерге байланышасыздар. Правый руль, автомат коробка. Toyota Crown. Armenskiy номерде екен. BMW-нің несі жоқ, бағасы жазылған емес. Ошондуктан тартпайбыз. Toyota Camry. Бағасы жазылып аптыр. Honda. $540.000 екен, 2005 жылғы 1.6 объем. Вишня цветті. Civic-ті жақсы көргендер болса, байланысаңыздар болады. Автомат, левый руль.